bazar thlir tu te chibai ule voin hi jun som pathum sang ni som ni pani ania rengte kon khotlang hroi tu te hne na tanga thu kan don bo zuin rengte kona Food Corporation of India FCI kudama bu fai ui phur thlen ani thu kan hriat chu bazar chuan kan bo zui ngala nimin khan media kan thopui dangte nen a hmuna kalin thilom dan kan enfia FCI ho tu te phalna in kudam chunga lutin bu fai chiale tha an clear mek dan te bu fai ui thleng chungchanga ma an lak dan te zot fi in bu fai da khol sa chin te po kan en boka hetiang hi thilom dan ani ruasun na sa wanga in kalpo na konga chiat nuwa Food Corporation of India chuan Mizoram bu fai har satna aumlo nan ma na mek zela amero chu tun naya bayra bikal tlanga bu fai ron lu tam tak chu arim chiata wangin then fai mek ania bu fai chiale ei tlak lo hi engzat chi ange ani ti chiarin bu fai ei tlak lo ron thleng zong zong ai hi atha phur thlen le ani ang ti FCI ho tu te chuan an soi Mizoram ta na bu fai ui ron thleng chungchang a hian rengte kon FCI a technical assistant P Alfrida chuan rengte kona bu fai thleng tura be sei hi truck trip somni pathum mani thule hek jinga som pasari chu andong to ti soya kolasi bangbokin long tlai ti lo Mizoram kudam sang sanga bu fai chia hi a thleng ni in a soya henga thlen na hmuna te hian FCI chuan thral chu ma in a then fai na an thok mek hlomani atibok bu fai rim chia awi phur thlen thu a hian pizodin puiral te Divisional Manager FCI Aizol chuan Railways lamfim khurlo wang ni in na soya Railway in an bungra phur te hi him taka thlen tur an ni lain bu fai phur na wagon te chu rualaka him tok lo ni in na soya bu fai zong hi en fi avek anianga heta tang hian a chezat hi railway lam hriat tirin a chezat hu hi choi tiran ni ang ati Divisional Manager chuan tun hnaya ruah sur na sa awanga half long bul asama tuilian na sa chuan rail kong ati chena sa hleya heian bu fai lak lu na kong apo har satna asiam ti asoya rail manga bu fai lak lu theilo wang hian Mizoram mamo lalu turin truck engemaw zat tir ania kong chiat nuwa truck somni pakua te chuan gau hati atanga bu fai phurin chu san to ma se tun thlengin truck som paruk vel chawin Mizoram an la ron lut theiani truck ringot manga bu fai lak lu chuan mipui mamo aphuruk don lo na sa a hei wang hian asam chantura bu fai rail in a ron phur chu Mizoram chanturin po pen ania amai ro chu tuna bu fai te hi rail kong chiat wanga kong laka thakhat chuang tangkhang to te ania rail pindan that tok lo wangin wagona tui aluta heian bu fai hi atirim chia a awita ni in Divisional Manager chuan a soyani tundin hmuna rengte kon FCI kudama hian bu fai ei tlak check call matric ton zaruk samnga panga au meka tuna bu fai ron thleng thar an then fai mek hi bek sang khajakwa somruk le pathum ni to in an la don lo truck trip rukvel kudam pon lama ala ombok FCI thoktu de chuan kumdang a po hetiang bu fai chia uile rim chia hi furlai chuan a thlen fo thule a chia chu chiarin a tha a thlak thleng le mai thin ania kumina ero chuan kong chia wanga thakhat chung lai kong laka atang khang wangin a chia tama kumdang aina langsar ta ni in nan soya hetianga bu fai uilo thleng hi thildang lamte chiam anilawa kumdang aya tamtham dewa wangin alangsar deuh mai ni in nan soya bu fai chia thleng le tur thler chung hian kar ni vel chu a arin thu FCI Technical Assistant Afrida chuan a soi heti lai han bu fai phur tu truck driver te chuan bu fai hu an phura wangin an bu fai phur te asot na sa ni in an soya an zinga driver pakhat chuan bairabia bu fai kan lot tirin motor atangin tuifar thei khopin a hu na sa a rengte kon kan thlenga ni hni te min din tir hnuwa kan an lota bu fai lo ro tan to nen asot na sa thei hle ani akim lo nei ke ji khat cheng somthum zel min choi tira alung oi thak lo khop mai ti in chanchin bumi te a hrila an bu fai phur chu sral ruk ngam po ni lo khoparim chia ani wangin FCI in railway lama bu fai chia
an choi tir tur a om thowa heng a hian an phur kim lo na chu tel ni se an du thu an soi bok heti lai hian FCI thok tu te chuan bu fai phur tu trak te chu an ma ni lamin serial an pe a an lo thlen hlima ma sa piang an lo don thei ngot lo thu le serial siam chu an mo phur na ani lo thu an soi thung heti lai vekian reng te kona supply department inspector pu Joseph Lanun tuanga chuan tundin hmuna Kolasip district supply department kudam pariata bu fai stock mek quintal singkhat sang thum le somli paruk chuanga om thu soya FCI atangin bu fai thalo mishing ei tlak lo an le ngai lo thu le a chia chu an hnol zel thu a soibok bazari lo thir wangin kan lo me